Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize umunsi mwiza w'umugisha, mumererwe neza muri byose. Yesu Kristo bagirire neza, turabakunda ngende muhora mukurikirana ibiganiro byacu, muri abantu b'umumaro, muri abantu badasanzwe, hari abadusengera, hari abadushigikira. Mu by'ukuri Yesu abahezagire cyane. Umva iri jambo ry'uyu munsi dusangira Zaburi ya 27 umurongo wa 13, haravuga mu ijambo ryiza rivuga ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobona ukugira neza kuhoraho mu isi y'abakiriho. Mba narihebuye iyo ntizera. Reka ndakubwira ikintu kimwe, muri ino si ntukigere utakaza kwizera. Hariho ijambo rivuga mu gitabo cya Zaburi ya 30 umurongo wa 5 ukavuga ngo kuko uburake bwe arugakanye isase, ariko ubuntu bw'Imana bwamaho igihe cyose umuntu akiriho. Kubera wavyutse, kubera ugihumeka, hariho ubuntu bw'uno munsi. Reka kwihebura. Umurongo wa nyuma ukavuga ngo ukurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo akavuza impundu. Birashoboka cyane, Imana yacu ifite imbaraga zikomeye ko uyu munsi ushobora kubera umunsi wawe wo kuvuza impundu. Reka kwiganyira, reka kutakaza ukwizera. Mba nararabye, mba narihebuye. Haleluya. Iyo ntizera, aravuga ngo narizeye kubona ukugira neza k'Umwami. Reka ndakwifurije kubona ukugira neza k'Umwami. Hariho ibintu wifuza kubona kugira neza k'Umwami, reka ndagusengere ngo witege kubona kugira neza k'Umwami. Haleluya. Iyo ntizera ko nzobona ukugira neza kuhoraho mu isi y'abakiriho. Bavandimwe, hari ikintu kigaragaza ko wizeye. Hari ibintu bigaragaza mu by'ukuri ko ufite umutima wizeye. Reka ndabikubwire, imvugo yawe iragaragaza neza kuri umuntu wizera. Iyo uri kuravuga, iyo uri usohoye akanwa urivuze, uri kumwe n'umuntu akwegereye, aravuga ngo mu by'ukuri uyu muntu naho afite kino kibazo aracizeye Imana, aracizeye Imana. Yobu yahuye n'ibibazo bikomeye mu buzima bwe, ariko ntiyigeze avuga ijambo na rimwe rinyuranye n'icyo yizereye. Baramubwiye barya bagenzi biwe, wacumuye, wagize gute? Aravuga ngo nsa n'umuntu uri kuracugwa, ariko nzovamwo meze nk'izahabu. Reka kwihebura, reka guheza akanwa kawe kwirirwa widoga. Barampevye, ntawe iwacungira, rero kuratakaza umwanya wawe. Shishikara kwizera kugira neza k'Umwami, itega ukugira neza k'Umwami, vyuka witeze ukugira neza k'Umwami. Umva, ntushobora kubaho mu buzima bwo kwiyumvira negative gusa hama nguce uba mu buzima bwa positive. Ntibishoboka, ntibishoboka. Senya izo vyiyumviro bipfuye mu buzima bwawe, ibi vyiyumviro byawe bihinduke. Bene data, bihindurwa n'ijambo ry'Imana. Izera ijambo ry'Imana. Umurongo wa 14 uvuga ngo niwite guhoraho, rema umutima wawe, humura nuko niwite guhoraho. Umva, rema umutima wawe uhumure, umutima wawe uhumure. Reka kuguma widoga, umutima wawe nuhumure. Rema umutima wawe uhumure. Mukundwa, rema nuko niwite guhoraho, itega ukugira neza k'Umwami, itega imbabazi z'Umwami, itega ikiganza cyiza c'Umwami. Hari ijambo nabaganirije mu minsi yaheze, ivura ivuga ngo nuko abayuda nabo kireyuka, baranezerwa, barahimbagwa, bagira icubahiro. Amen. Itega Umwami, hari umunsi kizeyuka, hari umunsi uzoririmba Zaburi yawe itari ibe ya bene Kora. Hari umunsi, haleluya, ijuru rizotabara ubuzima bwawe. Reka kwihebura. Mba narihebuye iyo ntizera kubona ukugira neza k'Umwami. Izere, itege ukugira neza k'Umwami. Zaburi ya 31 umurongo wa 19 uvuga ngo ijambo ryiza nakunze cyane, rivuga ngo erega ukugira neza kwawe ni kwinshi, uko wabikiye bakubaha. Bene data, urubaha Imana. Hariho stock yo kugira neza k'Umwami iri ahantu quelque part. Hari umunsi umwe Imana izodaha muri ya stock yo kugira neza kwayo itransfer ku buzima bwawe. Erega ukugira neza kwayo ni kwinshi, uko yabikiye abayubaha. Ndashima Imana ko ndayubaha, irafite ukugira neza kwayo ku buzima bwanje. Amen. Uko wagiriye abamuhungira ko mu maso y'abana b'abantu.
nditeze ukugira neza ku mwami. Itege, vyuka witeze ukugira neza ku mwami. Genda udeklara kugira neza ku mwami. Bavandimwe, haleluya. Ndakwifurize kwitega umwami. Rema umutima wawe witege. Erega kugira neza kwawe ni kwinshi wabikiye abakubaha. Zaburi ya 40:14 uvuga ijambo ryiza. Uravuga ngo nawe mwami ntunyime ukugira neza kwawe. Uhoraho we, imbabazi zawe no kugira neza kwawe byambe bizigama. Ntunyime ukugira neza kwawe. Tunyime ukugira neza kwawe. Nangirize muri Kuvayo 33:17 haravuga ngo Uhoraho yishura Mose ati nico uvuze naco ndagikora kuko ndakugiriye ubuntu ndakumenya izina. Haleluya. Mose aramwishura ati ndakwinginze unyereke ubwiza bwawe. Uhoraho aramwishura ati ukugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe. Ndagusengeye ngo Imana icishe ukugira neza kwayo kose imbere yawe. Yesu aguha umugisha. Reka kwihebura, reka kwidoga. Dufite Yesu azatabara abayo. Oh glory. Amen. Mana rihebuye ntizera kubona kugira neza kuhoraho mwese bakiriho. Nuko rema ni witege uhoraho. Data mu izina rya Kristo Yesu. Twiteze kugira neza kwawe. Ndasengeye umwene datukurankurikirana ngo ukugira neza kwawe ko yavyutse ko agihumeka ko akigenda hari ukugira neza kwawe kuyu munsi. Hari ukugira neza kwawe ku muryango we uno munsi. Hari ijambo watubwiye rivuga ngo erego kugira neza kwawe ni kwinshi uko wabikiye bakubaha. Ndagushimiye Mana. Usanzwe kugira neza kwawe ku buzima bwe, ku buzima bw'abana be. Icubahiro n'amashimwe bukugarukire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu abahezagire. Mana, 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 mana,